kunesifo sokuthi iChiefs ibingafuna ukuphaselana uma iseboxing kodwa umdlali kufirst half uma ngabe eseyi offside bebemnika uDupreez Phakame Duku sekuyi offside maye ngekho offside bakhahlalela bona libanjwe yabo angazi noma bebenengcindezi ukade sagcina ukora sifuna ukuwina yini yes bebezowina kodwa bekumele baphasele abanye yes eboxing because okay nanga ke si offside othi ngimphasele ngoba mina ichance yami ayikho right ukuthi ngingalikora iangle itight nayo ke into yenzi bekumele ihambe phambili ngo 3-0 bekunamathuba angcono amahle ukuthi iChiefs ibingalida ngo 3-0 ziya ku half time yabo second half yavuka umbhejazana iStellenbosch yes wakhathala uNgcobo besekhathele wasekhathaza nabanye abadlali eseliluza kakhulu eseslowly waphasela khona lo mdlali lo uTitus Devin Titus Titus by the way lapha kuyakhahlelwa makuthola ithuba wayikhahlela igodilo khujana ingoba lento engisho ukuthi ayikho good kwi build up but bazophaselana kuyarana kuyawa phambili kwaqhamuka ithuba kushawa epalini uyayithanda bo Devin Titus iKaizer Chiefs na last game uyena wayincwaba second goal